Hei hi All India Radio Aizawl ani Chanchinthar achir tu silin sang puya. October ni sompanga tangani sompruk chunga All India Conference of Law Ministers and Law Secretaries a Mizoram Law and Judicial Minister puti zelon tlunga chuan Mizoram din huntlang puite ta langin mamo athen. Prime Minister Narendra Modi an ramme puiten all samzoka bank an dor thina tur digital banking unit somsiri panga chanimin khan internet kal tangin hong Union Home Minister Amit Shah chuan Min Khan MBBS course Hindi tonga buat sai masak ber chu Madhya Pradesh abapala atlangzar Defense Minister Rajnath Singh chuan ram reven him konga uluk takin anvil rangti soin tu po ram himnat der thong chu nataka chanlet ani ang ati October ni sompanga tangni sompruk chunga All India Conference of Law Ministers and Law Secretaries Ekta Nagar Kevadia Gujarat neya Mizoram Law and Judicial Minister Puti Jalan tlonga chuan Mizoram din huntlang pude ta langin mamo te thlena he conference Union Law and Justice Minister Pu Kiren Rijiju chon kai shuain Prime Minister Narendra Modi point video conference call tangin atel pui bok ani he huna hin Law and Judicial Minister Puti Jalal tlong chuan Mizoram din huntlang pude ta langin dan hlui man to lo te pa isinani thule hun ton mil angzela in herrema dan thar sim thinani thu soya chakzoga thu boirem ani thena tura sarkar hmalang na te soin sarkar lai puya tanga Mizoram in sumadon dan chung changa harsana to te po he hunen soilanga sarkar lai puin hathona tur dai ahun taka apek chu andu dan ani ati a Union Law and Justice Minister in ngai poimo aloda tur thu ashilani he hunen Law and Judicial Minister Puti Jalon tlonga chon sarkar lai puin hena Mizoram mamo sang te atulanga boji sakturina thena mamo thlenjing a hian Mizoram University's MZ Iwa Law Master Degree zir thena tura malak sakturte Center of Excellence of Law and Justice din tura malak na ngai poimo saktur le Judicial Officers Training Academy din sakturte Mizoram District sanga court building sang tura malak na omte ngai poimo saktur le Mizoram ta na funding system siamrem sakturang na te tela Union Law and Justice Minister chuan Rona Kim Chang thelu tura cha in atulanga alo bozui tur thua shilani Puti Jalal tlonga hi Law and Judicial Department atangin Secretary P Helen Dongli nile Joint Secretary P Melody Loro Champui pacho tenan troi om ani Kumsang ni somni pani chungin Khozol District chunga lakhui thei quintal singkha sangre somko thar chu ani Kumina Khozol District kun thoktu ten lakhui then thar zinga quintal sangkha zili somthum chu Mizoram pona thon chu ani a quintal somchoram pona thon chu ani a lakhui thei mana kun thoktu te kota sum lu zongjong hi cheng noi zani som pakwa le sing ko velani a Khozol District lakhui thei thar chuak tamber sel ho khua chuan quintal singkha sang ni zan thar chuaka hemi zinga quintal sangkha le som chu state pona an thon chuaka cheng noi za somruk an lei chuak ani new chalrang in dotin quintal sang ni za thar chuakin state pona quintal za thum vel an thon chuaka cheng noi som thum vel an luta tlang pui khoin quintal zaruk som vel thar chuakin cheng noi khat le sing khat vel an lei chuaka kho hai khoin quintal sangkha zani vel thar chuakin state pona quintal level thon chuakin cheng noi som pali vel an lei chuak phak ani Prime Minister Narendra Modi an rammi puiten all samzoka bank an dor thina tur digital banking unit somsari panga chanimin khan internet kal tangin hong he hunain Prime Minister chon thu soin akai shoi sarkar an rammi puite chhotang kai tur ma son na ti puitlin chu atum berani thu soya digital bank unit hontak chu ram ma son na pi lama khoi ki pami te chhotang kai turani ati a digital banking unit hi India in zelen a mukum somsari panga nalom na polin ram chung district somsari panga dinani a ramme puiten all samzoka bank an dor thina tur ro manani ati digital banking unit a hian public sector bank som pakhat private sector bank som pakhat le small finance bank pakhat an tela DBU a hian taka bank dor thani don thowa bank account honte sumne zat ente passbook print te poisa thon le da loan book le deal credit le debit card deal te account din hun ente chia pek bill pek IO dali adang te ti thei vek don ani heuni Mizoram po Punjab National Bank Mission Bank ka shuna noya chimani a digital banking unit honna te Lok Sabha MP pusil ro sang chuan Indiaram chung district somsari panga zinga Aizawl district chunga DBU ti thena tur mun Prime Minister in aron hongta cholo momati thua soya Aizawl DBU bultum tu Punjab National Bank chunga lom thu soin MP chu Mizoram an bank na thona ma zau tur le ama mo ten hena sumpek sunalama te wor le zolat thipui sui turin DBU honna telve Punjab National Bank marchak bial tu Chief Shankar Singh chu acha a
an bank branch tamjok le ATM tamjok hong turin angin ngalap he hunai Lok Sabha MP ba kan MZU Vice Chancellor Professor KRS Sambasibarao Circle Head and AGM Imphal Circle Manish Debarma le BJP Mizoram Pradesh State President Puvarang Mokate antel ani African swine fever vokpul shileng non le chon ziom lama panzela ninga moza chu si ha district ti lo district danga shileng awanga vokthi report om to lo Animal Husbandry and Veterinary Department how to the Soidanin ASF vokpul shileng hi bilzim te leng endemic ani to a chuba ka mishing chena huna tangin ram noya sangalin an kai to wangin are lam to ani anti a engtiga nge he shileng hi thunun ani angti ero chu an hriat big lo thu soin lopung le hloi thei thoni thun soya hriat thein hnung berzir tomni khan ASF awang hian si ha districta lobo khuwa vokmahnia thia huntanga vokthi report omlovani heti hian kumin February thatop lama ASF vokpul shri ale non le tang khan voksin khat sang khat pahni athi to a voksin khat za som pahni chu shidar zel tur ven atan suat an to boka awangla khan district som khata khoza somni pakwa vokpul shri lenga vokpul shri na khuwa pon lo khosam seri pali vok zakwa somthum pakwa thia hengte ASF awanga thi thowarin hel ani chungin finfia ani lawani pon to thenangin ni kumar ni somni pakhata lungle district lungsen khuwa ASF vokpul shri leng ti finfi ani atanga December thleng khan Mizoram voksin thum sang thum chuanga thia voksin kha chuang suat ani bok kumina lo le chani sarkar thupe kala vokpul shri len na changa vokle vokte laklu wang nia ngai ani Inrin ni khan Mizoram pol pangan thisen unit za somkua anpe KTP Dorpe Vengthar Branch in Sinat Hospital Blood Bank Tan unit somnga pakhatan pe a mipa somthum pakwale mesia som pani anni TKP Ramhun South Bialin Civil Hospital Aizawl Tan unit somnga pariatan pe boka apitu te mipa somli program mesia som pani anni a Iso Krista Koshan EKK Thalaitan Civil Hospital Aizawl Tan Blood Bank ka Kalchilin unit somthum program pe a mipa somni pare mesia paretin pe a Inrini Vekhan Ibok Bial PYD 10 ZMC Blood Bank Tan unit somnian pe a mi pa som program me che pali nan pe a Champhai College NSS 10 Champhai District Hospital Blood Bank ka unit somni pangan pe boka mi pa somni pathum le me che pani nan pe ani Mame District Chung Zolnon Police Outpost a me che police anam lo ba ka lir thei ke pali nei chi an ko lo wangin harsan an tok Mame da kan correspondent Soidanin Mame District Chung Zolnon khuwa Police outpost ahin thathum chuang meche police anam tolova hemi wang hian meche man ngai le dop ngai anom changim aboi thak le a hetia police meche anam lo wang hian meche man ngai le dop ngai anom po in MACP shroi tu te pun ngai thin ani Zolom police outpost hian kumin Mars la tang khan lir thei ke pali nei chi an kol tolova tuna hian lir thei ke pani nei chi pakhat chi an kola lir thei ke pali nei chi an ko lo wang lir thei hmanga kal chu nga ya po mi mal lir thei man angai thena wangin aboi thakin hau tak lenin an soi Mame district police in Delona an SMA police in Delona na seta wang hian Zolnon police outpost a po thok tu mi somni panga om turani line 29 thok tu pariat chen oma kumin chungin Zolnon police outpost ai thu boy som pali zelu to ani hetiline Mizoram police hotu ta chom police in Delona mun tina om thon soya sarkar police lakbel phalna pe khuna mecha police po engamazat lakbel tomani thun soi ani Chanchinthar hi All India Radio Aizawl tanga phun ani Union Home Minister Amit Shah chuan Min Khan MBBS course Hindi tanga bot sai masak ber chu Madhya Pradesh abopala tlangzar Minister chuan tun hun hi zirnelama har tharna le insiam tharna hun ani atia zirna kalphung thara po Prime Minister Narendra Modi chuan thutluk na chin chiatlak tak siamin mani pen pui tong ngei chu naupang zirna ate technical lama le medical lama te ngai poimo berani atia tunai medical lam zirna Hindi tong man tran ani don ta ti soin hunrei lo te engineering zirna po Hindi tong manga kalpui thoi ni angati Defense Minister Rasta Singh chon ram reven him konga uluk takin an vil reng ti soin tu po ram himna ti der thong chu na taka chhanne tan ni angati nimna internet call tanga thu se pusinga chuan India chu remna le mona ngai na takram ram dang ti boy ngai lowani ati a ati line tu po remna le mona ti der thonga che chu chhanne zelani angati a ram chu mi sipai teral thuam chakle thazoka thuam that zel chu ramin angai poimo hle ti soya ram chumi puite po ramdin so zel konga inclusion te da tha in the top so turina som ani Chanchinthar serti topna na tlang pui October ni som panga tangani som puruk chunga All India Conference of Law Ministers and Law Secretaries sa Mizoram Law and Judicial Minister Puti Jelon Tluanga cho Mizoram din huntlang puja ta langin mamo te athen Prime Minister Narendra Modi an ramme puiten all samzo ka bank an dor thena tur
digital banking unit somsari panga chani min khan internet kal kangin a hong Union Home Minister Amit Shah chani min khan MBBS course hindi tonga bot sai masak ber chu Madhya Pradesh sabak phala atlang zar Defense Minister Rajnath Singh chuan ram riven him konga uluk takin an vil reng ti soin tu po ram himna ti der thong chuna taka chan le tan ni ang ati chuti zong chu Chanchinthar kan pon thei chu ani